Huija Kokmani Bishingti Shangrong Salo, Bishalgarhni Gajaria te Chelikhala Amchaio 75,000 Siddi Buphang Tankha, CRPF te Bishalgarh Thanani Police, Ashalo Gajaria te Chelikhala Amchaini Kaini Thaio, o Siddi Buphang Tankha Bishalgarh Thanani Police. Pek mungte drugs free haste namnani nahar mungo habo onkore haino hai Shangrong Salo kahaman mariman kha Bishalgarh Thanani Police Sikangni shimina Bishalgarh Thanani Police rokni thaniwo koktma sokpaijak tongmani Gajaria te Chelikhala Amchaio kwbangma marini Siddi Buphang kaijak tongo hwnei piaba soi location manyani bagai o Siddi Buphang rokno Thanani bagai habo onkore manya ongui tongmani Bishalgarh Thanani Police paithago Gajaria te Chelikhala Amchaini kaini plotni location confirm khlaiei Shangrong Salo Siddi Buphang Thanani bagai bchangori khawi habo ongkhormani Bishalgarh Thanani Police Shangrong Salo logiwa CRPF tiasarte bolong bedikni ojama rokno logiwa tlangai Bishalgarhni Gajaria te Chelikhala Amchaio butrupka Bishalgarh Thanani Police asalo Gajaria te Chelikhala Amchaini kainiji bagani 75,000 Siddi Buphang Tankha CRPF tiasarte Bishalgarh Thanani Police hatiwa oboni hatidor 75 lakh hai ongnai Chelikhala এবং Gajaria বিভিন্ন জায়গাতে আমরা 20টা লোকেশন আমরা আইডেন্টিফাই করি যেখানে আপনার ইমেচিউর গাজা ক্যানাবিস গাজার প্ল্যান্টেশন ছিল তো 242 ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের বিশালগড় থানার পুলিশ আমরা সবাই মিলে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করি এবং আমরা এই 20টা প্লটে আনুমানিক প্রায় ৭৫,০০০ গাজা গাছ ইমেচিউর এগুলিকে আমরা ধ্বংস করি Buphangni shalobo police ni abahai butrupmung choyawi tongnai hini bo shaka Bishalgarh Thanani Inspector Sumon Ullakaji phiaba ashalo kebono romani koktoma krei Bureau Report Chini Khorang